Canı ekeni misal için. Kokuy. Koluma kalçıldıgan granatаны karmatıp koyup, gileygen tanke gileyse şunun altına jattı etin. Boronçu. Assalamu alaikum. Tegi men narına bolam da bilesizler da. Anan meni kodo deb ayay monday jaman görüşöt da. Anan biz tegi Kazakstan'a barıp işlesek bir de atabız. Anan aljak jagıp kalsa kalabız bir jolçu. Biroq monday aytsam turu bolat ele. Eğer de Allah bizi jaktırıp kalsa kalabız, jaktırmasa kayra geleriz desekçi. Şunda turu olur dedi. Anan Jambulga Nime özü boronçu meni görelmeydi de. Şöyle nime prezidentike koyup men koysam buldan koyup aldı nime boronçuçu. Abdullah öz ayşınçı, Abdullah kamay deysin. özü bu Jambul menin Boronçunun prezidentlike koygununa taң kalama. Sebebi bulardan kaçkanga jol giresi yok ha. Özüme saklaga dele çıkpay kaldım da. Gümüş bu saklaga çıkasın dep surap kalacak. Ben de hatta tangalmadım da. Hazır bu Rahman beşlik beş tapan öyle başını ordu bizge o kat kalmaya kalmatmay. Özüm Jambul menen bu Boronçu kilesi o da. Menin özü bilesiniz beşlik dolaşkanda desem okşuyor et. Cumhurga sapar degen beri var. Oşodan kişine görgöndө men түшүнбөй калам да. Кытайлардын баягы аттары окшош болот экен. Мисалы үчүн башталат. Сәлеметсіздер, урматтуу телекөрөрмөндөр. Gece жақында Жүнгө шаарчасында, Шаңжоң провинциясында Яңшаң деген жигит 1997-жылы төрөлгөн. Ал атасы Чаңчоң менен апасы Лаңчоң экөө биригип алып, уулун Фаңшаң шаарына жөнөтүшөт. Фаңшаң шаарында иштеп жүрүп ал жактан Фаңтүң деген кыз жакшы көрүп калат. Фаңтүң менен жүрүп алар жылаан бизнесин баштайбыз деп